umukobwa ushaka yitwa ndevuga amazina yiwe yitwa Florence. Florence Kiko uriya uramuzi? Yego. Uramuzi uri kumubona ni? akagakogwa nkajane jewe ngurumvo dapo chachina n'abantu bacha bakora ibintu bidasobanutse jewe akagakogwa ubu kwera kwisaka natumuka tu ibindi muzabimbaze hanyuma Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nkuko muri kubona kuri kamera zacu tukaba twasuye umupfumu mu masaha uyu ni mushiki wanje yambwiye yuko yamujaniye umuntu wamukorera ibintu bidasanzwe ubwo ntavuga nti nanje umukobwa nigishije hoya Aimable ngenda ndashaka kugira ngo mbanze nibarize muganga sibyo mba barambwiza ukuri mugabo uvura izihe ndwara atari ibintu byo kubeshya nk'abamamyi babapfumu bateye. Jego twebwe ntabwo tuja tuzana ibintu byo kubesha abantu twebwe nabo turabanyarwanda kuko banyarwanda nibo baje bakora bitu bya mubaya sana jewe ndagukorera ibintu bikagaragarira mu maso yawe uyu mukobwa we naramukoreye arabizi ndetse nabandi nabo hanze nabo bose turabakorera ibintu biza. None se mugabo wabuvura nk'indwara wenda zingana nka gute mu buzima bwawe? Cyane kuko ngumvura indwara yishi cyane abantu gukorana bafite ibibazo by'abajura by'abalozi n'ibintu byinshi ntabwo narondora ndwara mvura n'ibinshi. Aimable yarambwiye ati hari umuganga ngira ngo tuzajyane rwose ati njya mbona ukunda kwereka abantu kugira ngo nabo bazamumenye kugira bare none se ko mbona wibereye mu kwinywera inzoga uramufasha rya inzoga y'abakuru turi abakubwa kuko ndibo bambaye uburenganzira bwo gukora ibintu niyo bambaye inzoga niyo. Uraitwa Aimable unaitwa nani? Jewe nitwa Aimable Focus Aimable ikibazo ufite ni ikibazo bohoki vuga ni umukobwa nigishije mu mafaranga y'urushoro ariko rundi muhungu wamutwaye. Jego umukobwa wigishije umwa amafaranga y'urushoro arangiza kwiga ararangiza mu mafaranga y'urushoro. Jego uyu mukobwa ni mugore ni ya ibyo namutumye igihe amamagaraga yarabiguhaye wabizanyereza. Uyu ni mushiki wanje ibintu amubwiye ngo ndibuzane nabizanye wambwiye ngo nzane iki igi walizanye narizanye lizani hano tula avango ninzane namazi ngo nze ndikuyama jego uzana igi njenda kunguta kwina na watu ndenda kupira wetumia sana ufuka pani dimene ujile ngolonde jego sira jego nina utie umubwa jaje tibraga mule salama za kurosa maloni na sabasabanye bakama vitu kongo tia yote
vuga ikibazo ufite urashaka ngukorere iki vuga yewe kubera ko yandira amafaranga yaramfinije kugira ngo wamundogeshereze niwe Florence Jego urashaka tumukorere iki tumufanye nini Musaya sarage yajerego mu mande yambaye kuki mukunda kugira bugome mwebwe vuga iki ndakindi urushaka nico nshaka shira amafaranga nabwiye uyu mushiki wawe hano shira aho ngaho biragize bihumbi 50 shira aho ibindi iyo ni inzoga y'abakuru ibindi bizaza hanyuma shira aho amafaranga aho ngaho jugunya mu mazi amafaranga aho mu sina yote ndapo yabaze wewe unacha kuzana ibintu bya kubana hano hari ibintu by'abakuru tia hano jewe ndamugufashiriza n'ibindi narabigukoreye ncatetabwo nkona y'ibintu moja mbili tatu hapana ni limwe bikaba biragiye ufaranga usungu 50 bihumbi 50 biruzuye bakubwa bajeje aho kivula bagabo mune salongo sokola tubanuli atubatobanye murebe ikibazo cyo y'umwana y'umukobo mu muye isomo atazongera kukwangiriza abantu abalira ibitu dore yariye bufaranga bawo y'umwana none se mugandagira ngo nkwibarize Jego ayo mafaranga kuba yanaze mwibase ku bakuru be besobanuye nk'iki buriye Jego nukugira babone inzoka yabo babone ko bayibonye kuko aya ndabwala yanje n'inzoka y'abakuru ndabo ari yanje iri hano none se ubundi muga Jego uburi yagagiye kugenda bagiye kuyajana bayaguriye akayoga ka none se ayo mafaranga niyo nje numva bakunda kwita ngo n'umufuragiro Jego niyo mafaranga ya mufuragiro none se mu buvuzi bwanya basobanuye nk'iki nyine kuba bakuru bayatwara ndabukwe buba batabonetse inzoka Jego mu gushyingura nge numva bavuga ngo habamo n'inzoga Jego banarakaraba iyi ni inzoka y'abakubwa ni inzoka y'abakubwa ariko muga ngewe ndashaka nkwibarize mbere yuko mbaza Aimable Jego Aimable kuki uhisemo kugira basarisha uriya mukobwa kuko nta n'umutima nawe ugira nimba umuntu aguye mukeye nawe ni ngombwa ngo uhemuke Nese urumva namukorera iki imyaka namaze ndi gukora ndi kumukorera urumva iki ni kintu numvishe kumwicisha bitari ngombwa ahubwo muri kundinza iminota iraragiye buretse iminota wewe iraragiye reka amagambo yawe sana ya mazi nakutumye shira muno bwana fanya mbio ese muga ya mazi ugiye kuyakoresha iki none subiri wewe nawa zana maboko yawe hano moja B ta ne ta sit na nusu achilia leta kibeleti achilia hapo aya mazi umukobwa mwasangiye inzoga musangira n'amazi ndabona marakoze n'ayandi mabi ariko jewe ndabonje zirira amavuye gere nyama gutya twereka abakunzi bacu ibyo muganga agiye kugukorera turebe jewe ndabwo nchachina n'abantu icyo gihe naragitakaje kuko nabonye ale abantu babagome tu batu babagome muga kayo mazi yatse ubu nukuvuga jewe ntabwo njambesha ntabwo batazaja bagira ngo akagakogwa nkajane jewe ubu bodapo chachina n'abantu bacha bakora ibintu bidasobanutse jewe akagakogwa ubu kwera kwisaka natumuka tu ibindi muzabimbaze hanyuma wabibonye unaja kumva amateka jewe ndabwo njambesha Jego kandi uzongera kuzana ibintu by'ubugamba byo gupiga jewe nzakuvuna nzakwereka ija gombera mubi jewe ndabwo njakina na watu pite hivyo je nakagombye kutumia pana kucheza na watu unajua unasikia we mbonye byukoze mbona amazina azanye kiwa mubonye wewe ndabwo mubonye kumbi yanari kwiruka mu muriro
kiwe ntabwo mubonye we namubonye Uranyumva ko- ubwo asigaye nzayakuzanira ryari je uzayazana genda numara kubona biba umuntu wawe ibyo washakaga byarangiye uhita uzana ubwo bufaranga jego nzayarura mushiki wanjye yazanye jego ndabindi ndagusezereye kwanza taha pu yego taha nakire n'abandi ntabwo ari wowe ndetse gukorera wenyine reka manzi ndikumva n'uyu ari guhamagara reka manzi mwitabe jego ndakumva jego jego te muri Amerika naho turakorera iyo ndakibazo umugore wawe ngo bimeze bigute jego none se muga jego umuntu wo muri Amerika mumuvura gute kuyu ngwenda mbonye mumuvura ku maso abo muri Amerika mumuvura gute dekamba jego giye umugore wiwawe bwego reka ngubwire ikintu kimwe ugiye gukora jego ndabona muri kubyuka jego nyoherereza ifoto yiwe ibindi ndaje mbikurebere vuba mu minota itarenze ibiri wongere uhamagare wohereze ku WhatsApp sawa waluri kumbaza ngo iki abantu bo muri Amerika mubavura gute abantu bo muri Amerika turabavura twebwe tukorera ku isi yose kuko twebwe n'ububona nicaye hano ndi muntu kuindi saa ndabomba n'umuntu twe dukorera ku isi yose jego rero bisaba iki kugira ngo ufashe nk'umuntu waba uri nko muri Amerika gukenera umuntu wo muri Amerika iyo mfite ifoto y'umuntu washaka gukoresha cyangwa amatsinda giwe ibyo biba bihagisha Peter bikora nkamukemurira kibazo ubundi akanyishura abonye ibyo mukoreye kuko abari kure urumva umuntu uri kure agomba kubanza kureba akabona ko ibyo ari gukoresha ibyo cyane nta muntu utambura twebwe ndabo atambura turagukorera tu ibindi bikaja baadaye bivuga ngo mwebwe muramukorera n'amafaranga wakazatanga mu nyuma yego kuko abari kure none ko abari kure twabonana gute yego kuko nabo yatwambura twamumanika nabo yatwambura ntabwo yabambura yego atuhereza amazina yiwe cyangwa ifoto ibindi bikaza ndashaka ro nkwibarize muga niki cyatumye muza kuvurira mu Rwanda mugasiga iwanyu muri Kenya twebwe twaje nk'abantu baje mu Rwanda twicururiza ibintu bitandukanye bya viato n'ibindi ariko turavuga kuko n'umuryango wacu niko kazi ko kuvura uja ukora kuko tutuye mu Rwanda nta kibazo turavuga hose ni gukora kazi ko gufasha abantu nk'indwara waba uvura mbere twatangiye tuvuga hari ikibazo abagabo bajya bakunda kutubaza mu makomantere batubwira ati muzatubarize muganga nk'umugabo ngo ufite igitsina kigufi buragishobora kwiyongera hari umutima wamuha kiyongera igitsina kigufi ubu icyo twamumarira ni ukugira agire bushake bwo kugikoresha none ibintu igihe udafite bushake bwo kugikoresha nubwo cyaba cyakavambe ndato cyaba kimumari ahubwo twebwe tumuha muti kikagira imbaraga zo gukora akazi cyagenewe ntabwo tuja tongera bitsina yego ubwo bivuze nk'umuti se mwamuha nk'umuntu ubwo yabarongora nk'iminota nk'ingahe ubundi nk'umuntu muzima arongora nk'iminota nk'ingahe umuntu muzima arongora kuva kwa minota 10 kusubiza hejuru tena kaja iongeza pana kugira ngo arongore huyu munsi arangize minsi 3 hapana turamwa hapana kugira ngo abe ikintu cyo kumva aribyo kirangamiye gusa pana gukora ibibindi ariko akagira gushake tu ndagira ngo abakunzi bacu baze kuza kutwandikira muri commentaire batubwira uko nabonye muganga rero muganga ikindi kintu nshaka kukubaza nk'abantu bo mu bihugu byo hanze baba baravuye ni nk'abangahe ni nk'abahe ni benshi nabona barakuko mvita mu Australia ngagira mu Amerika nguko ubonye n'uyu amamagaye tena ngagira ni benshi dobo hanze turabakorera cyane yego murabakorera cyane Emabo turi kugana ku musozo w'iki kiganiro nkura mukobwa aramutse akiza akamenya ko ariwe wamurogesheje ko wabonye ko wazanye itangazamakuru hano uzabyitwaramo gute wa muhungu
none se ko atari njye wamuhemukiye kuri wampemukiye niba mpemukiye ubwo se nk'igitekerezo nicyo kurugisha nk'umuntu ugikuye nka hehe buriya kuba bari kubajije ngo hitamo icyo wamukorera mpumbuhisemo ngo bamurogeshe ngo asare yiyambura ubusa ibyo byo niyambura ubusa byo birakumarira bibaye kube ko byabaye akiyambura ubusa bizatuma umuryango w'unsanga amafaranga nakoresheje bayansubiza bayagusubiza nicyo kintu uherereyemo gusa nta n'ikindi n'icyo muga turi kugana ku musozo w'iki kiganiro gira nawe nk'ikintu watubwira icyo nababwira jewe nuko tutakunda amafaranga kuruta abantu icya mbere dukunda abantu tukabakorera ibyabo kuko nabonye batu benshi bakunda amafaranga kuyarutisha abantu ariko hatari abantu ntabwo amafaranga ntacyo yamara twebwe dukunda abantu kuruta amafaranga ubwo icyangombwa nuko bakwemera tukemera kubakorera ibyabo kuko ibibazo ni byinshi ubwo amatelefone njani itaba nuko n'ubunyafunze ni menshi bose bavuga bibazo ariko uwashaka kutugana yatugana uwashaka tumukorera ari kule twamukorera ndakibazo nta kibazo kiba kibiri ndashaka rero nibarize mushiki wa Aimable ubundi wagiye kumenya gute uno muganga impamvu nazanye umusaza wanjye kuri muganga bwa mbere yaramvuriye amvurira neza niyo mpamvu narinzanye umusaza wanjye none se ko nawe mbona uri umumama ukaba ufashe umwanzuro nk'uwa musaza wawe mukaba murogesheje umukobwa kuko ko murumva mwebwe babibakoze bitababera ikibazo amafaranga twamugwanyeyo twebwe turayaha musaza wacu impamvu twaje ni ukugira tuzarebe ko twagaruza kuko ntabwo twari tuzi ko yakoresheje ibyo bintu we yagiye gucuruza ajya kwishyurira abandi amashuri muga ndagira ngo rero udusezerere kugira ngo tutahe tugere natwe iwacu amahoro ariko kugira ngo mbere yuko udusezerera ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu bazifuza kukugana kugira ubavure